Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngokuphupha uphambanise izicathulo. Siyazi-ke sonke ukuthi ukuphambanisa iy'cathulo usuke uthatha esaka-left usifake ka-right, esaka-right usifake ka-left, okuyinto-ke engalungile leyo futhi nje engathandeki. Angeke uvele uhambe phambi kwabantu ugqoke iy'cathulo ey'kanjalo. Singasho-ke ukuthi leli phupho libika ukuthi-ke kukhona, ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela uphuthume ku-YouTube uyo-subscribe-a, usilandele ku-TikTok, usilandele yonke indawo. Iphupho lokuphambanisa izicathulo, leli phupho-ke lisuke libika ukuthi-ke khona abazama ukukuphambanisela izinto zakho. Noma ngabe kuthiwa uzama kanjani, koda-ke kuzoba khona labo bantu okungenzeka ukuthi-ke abantu abangakuthandisisi, abangakufiseli okuhle, bazama ngayo yonke indlela ukukuphambanisela izinto zakho. Kanti nje wena uzobona ungalungelwa yilutho, kanti khona abaphambanisa izinto. Naleli phupho-ke futhi ngingasho ukuthi alikho lihle ngoba kusuke kumele usukume uy'lwele, ngoba kahle kahle shuthi kunabantu abalwa nawe. Nawe-ke zama imizamo yokuthi usukume uy'lwele. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, kanti ikhona enye ividiyo esike sayenza echaza nje kabanzi ngey'cathulo, la besiphendula umbuzo nje wokuy'phambanisa. Ungabuza umbuzo kwi-comment ucele ukuthi ucela sikwenzele yiphi ividiyo sizoyenza ngokushesha. Kanti uyakwazi-ke ukusithumela umyalezo lapha ku-inbox ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la esokuphendula khona njalo ekuseni uma kukhona-ke umbuzo ofisa ukuthi sikuphendulele wona. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nisilandele kuyo yonke indawo.